commitment to work out for us. Kuringana na ruhonge rwa thirikari rwa kuhitana na kwongerereka kwa HIV/AIDS NACC, andũ ethĩ arĩa maranyitwo nĩ virus ici maingĩhĩte kũrũmĩrĩra nĩ kĩrĩa kĩratuĩka nĩ kwaga gũkinyĩrio mathomo ma kũmateithia kwĩgitĩra na njĩra iria ciagĩrĩire. Global commitment to work out for us. Kaunti-inĩ ya Kajiado, kambĩini ya Malkia Initiative ĩrĩa itongoretio nĩ Lemaron Jedida ĩrongoririe gũthomithia na gũkũrana maũndũ marĩa maratũma HIV/AIDS ĩtambe na njĩra nene kaunti-inĩ ĩno makĩria kũrĩ andũ ethĩ. Kajiado is unfortunately the hub of all this. We are seeing a lot of female genital mutilation and child marriage. We are seeing a lot of teenage pregnancies with our prevalence being at 20%. And we also have data that shows that Kajiado is leading with the number of new HIV infection among teenagers. So that is at least from age 10 to 19. And it is very sad. So we've brought these young people from Kajiado and also from across the country and the region to just have a conversation and ask ourselves, how are we going to end these vices? Pamela Thiambo ũrĩa nĩ abitha wa ũgima wa mwĩrĩ augĩte ũndũire ũrĩa mũhĩtũke nĩ mahinda ta kũhikithia airĩtu marĩa nini na kũmaruithia nĩ mamwe ma marĩa matũmĩte HIV/AIDS kuongerereka. Vitu kama ukimwi, vitu kama mimba ya mapema, hizi vita za kijinsia, hiyo ndio vitu ambazo tunaona inasumbua sana watoto wetu na haswa hapa Kajiado wana face hizo issues sana. Morĩte anyitĩte mibara-inĩ ĩno maingĩrie anake tabarĩra-inĩ ciao nĩguo mathomo maya mamũkĩrwo na gĩkĩro kĩiganaine mĩena ya airĩtu na anake. Watoto wengi wameathirika na hii ugonjwa ya ukimwi. Na ni kwa sababu ya zile tu changamoto nilisema, mtoto akikeketwa anaanza kujihusisha na mambo ya mapenzi. Na wanafanya mapenzi na watu wengine ambao wao hajapitia ama hajaenda shule pia, na wao pia wanatembea huko barabarani na wako na wasichana wengi. So unapata watoto wanapata hiyo ugonjwa ya ukimwi. Tumeona kwamba kuna umuhimu wa kuhusisha kijana na kuwa na ule mwelekezo wa huyu kijana kuweza kustahimili ama kuweza kuishi na msichana ambaye ako empowered. Ngĩribotera Inooro TV njĩtagwo Waithĩra wa Andũ. We need to be aware of